Oke, sekarang kita akan nge-vlog ini cari-cari cewek. Aku sama teman-teman semua ini. Aku lak mikir. Duh. Ini Marco Rap Bro. sama adiknya ini. Kita mau nge-vlog cari cewek, Bro. Oke, Bro aja, Bro. Oke. Badar. Wih. Pikiran apa ini kene? Di sini nggak ada apa-apa ini. Sepi ini. Glider kok. Heeh. Glider kok nek glider lagu. Kayak ngalor kayak. Rap. Malak wong rap. Malak wong rap. Malak wong. Malak wong. Wes sih, malak rap. Kayak cepet dipalak rap. Palak rap. Palak. Eleng karo wong ratu sepatu-sepatu biasa. Ana wong luwih dia omong. Ora gelem malak goblok. Ya sorry, Bro. Aku gak wani, Bro. Anu, aku nek karo kae gak wani. Jatuhnya kan langsung digelar lho. Yakin semua. Merinding lho. Terus natane. Ora wis yakin. Kayaknya dicah pacaran nih. Ini sepi nih, nggak ada apa-apa ini. Kayak ada kamera. Tidak ada kamera. Ada emosi ada kamera. Diantem ke syuting. Boleh duit. Wah, jujur ngawur dine kan celeng. Biar nyotok sing patem patem. Nek rawani kowe. Cah cilik ya. Karo yang rawani. Awak ya anjing. Karo yang rawani ya nemu gedul. Rap. Gedul ya. Rap. Wih, ngeprank cewek belum? Mano cewek. Kayak ngeprank cewek cepet. Lanang ini ori. Itu orang ngapain guys? Tuh. Pacaran. Wedi online ya kayak. Kayak bro, enggak tahu di bro. Anjing. Pajak ya bro. Ngapain bro? Lagi ini Marco. Yuk Rap. Tapi guys ini ya. Ini sepi nih ya. Woi guys, di sini sepi guys, gak ada. Di sini omong. Golek sana cewek apa? Yo juga sana cewek yo. Priwe? Golek sana cewek. Yo prap, Bro. Ya yo. Gitu. Kayak gelem ora? Oh. Kalau sing ngedule Anggun Kurniasari. Kena cah pacaran. Nah, lan lanjut kita prank. Di prank wae po. Cah pacaran kae. Gelem ora ngeprank cah pacaran? Aku wedi ono lanange. Anu, aku nek diantem gak wani. Gak wani. Nggih. Ah, Anjing. nyongko sing anu ngayoni. Ini kecil. Badar kon maju. Padha cilik. Badar gak cilik tapi ya. Ojo. Minggu tidur, Cuk. Kon subscribe channel Alang Birat. Rap, cepet rap. Celeng. Mbak, kami, Mbak. Kami, Mbak. Ada cewek. Ada apa prank? Telek cewek. Lata-lata. Kon subscribe ya. Kamu mau ngapain rap? Rap, kenalan sih yo. Jalan ya. Kenalan sih, alam. Dia meluk diri kamu. Ini malu ini, masih pertama kali kayak gini. Seperti orang gila ini, tolong. Jangan gaya film, guys. Ini balik. Nah, rap. Berapa kok bener? Gila kau rap ini. Bener kan? Padahal manis. Gua tahu ya. Ya cepet. Lewat apa iku nek nyong kenal Jojo. Yo iki sisin mau dhewe merek mana.
Ini vlog terkonyol ini. Belum biasa ngevlog ini. Kayak orang bego. Rano wedon iki. Lanang kabeh celek. Rano wedone pribae? Apa bar? Beli. Kira nama wedone lho. Ya yo. Rano wedone. Kontol semua ini. Kira gelem foto apa? Yo wis, rasa foto. Ini sekarang kita ada di Pantai Ketawangrejo. Pantai nyawang pacaran sok kene. Enak iki. Cewek ayu-ayu ya ning kene ya. Swallow. Kayak gue swallow apa bar? Slow you. Swallow terus ya? Sago maling. Gemaling sapi. Wih. Adem wis. Adem iki. Adem oh. Apa rep? Hei, ceweknya koncone antri, koncone beder yo. Kancane gede. Tidak. Aduh. Is. Oh, baik gede banget iki, ra krungu suara apa-apa iki. Iki kok ndi iki? Oh, kae jene pojok kae Celet. Piye? Celet. Iki parane yo tapi satuan. Keluhan mbok parane mbok. Hah? Apa rep? Harga bojo. Keluarga. Kae. Marep ini toh? Ada kuda. Halo. Nah ini ada kuda. Mana bojo? Ya, Ju. Yuk, mana bojo? Kayak romantis banget ya. Ini bro, Romantis banget bro, ya. kameramen. Tolong jangan sia-siakan jangan film ya bro. Cukup. Subscribe, Celananya like, akar share, toro. and comment. Oke, Bro. Agar teman Anda tahu Oke, Bro Badar. apa yang Anda lihat. Oke, Bro Narji. Yo medun.